Shoba. Wrong right exing Wekunokitori. Ngiyakunokitori awuteksi sesithe isikhathi manje ufuna yona lapha eJohn. Thini man, yona hey man. Bekufunana machite kusabuka nami lana ngibuka kambe ngicitha kubheka le nje ma few minutes ago. Ngikhanza lo frowa kube lo palisa lapha. Ngithi ngiyamvala lapha ngendekelo kumshasha yangathi singashashana manje sengisuke ngibutela ubhuti bakhe kanti nami ngifuna lamana ngiyabonga ngifuna lamagenge lapha ekhaya kubo. Manje ungitshela ukuthi lamagenge kahle kahle ake sekuphele 4 days. 4 days. Hayi wena. Manje kwali ngilokusola kwami khona ukushaya imali. Usolana le bafu. No. Uyakhumbula ukucocela ngana ngimfana nangiloyita necingo wathi ungithengisa icingo nga250. Ngiyakhumbula. Lo mfana loyo agcina kugijinyiswana lapha bona bagijimisa lo mfana loyo. Sengisala ngimangele lapha. Manje usola ukuthi baba kidnappile wena bafu. Avumna ishi kahle mina ngisathi mani kahle ishi. Nconzo yami mani ye angathi mani yahuma nje ithi baby yashisa mani. Angathi mani kahle angathi. Ngeke kuseni. Kanti ngenene kuseni. Yini ngathi labafana ukuthi basukwe yini noma bathethwe yini noma badliwe yini noma manje nawucabanga singabathola kanjani ngoba kufuna batholakala nami le story yami ngiyayifuna ngidurela le story le bavunga ngiyakhumbula ishi bavuna kahle singasabe nje umqondo wami kahle uyashisa manje bek ngoba labafana bonifana umgijimisa ngiyambona la ndzaweni vele akasilo lo watiwa kuma la ngiyamsola unawo lobugebenkwanyana lobutsotsanyana nje ambonisa ubulovanyana bukhona manje bavuma manje ngathi manje ukuthi sinenta kanjani manje eish bathi ababona abantu abahlupha labantu nabafuna abalokhanza sebakidnap abantu singangathi ngakhiwa iplan man ukuthi because vele ngathi seyiyanza nangithi ngayibuka mina laba yeah yabona nakungenteka sibathole labantu laba abathatha lamajita lawo baba ngafuna nabafosa kheni iplan bafuka ukuthi siyaba-threatenisha noma vele sibahluphi life sentence ngeke bafazishe bafona nami ngihamba lapho bafule lendelo ngilupha hayi but kufuna sibathole bomampara noma kanjani bafu ngeke bafu no yabona abo paras bathingakala na cases yabona bathingakala bafana into wena lahlelela nje ngathi kufuna kuba ngumkhuba manje umkhuba ukuthi uyavuka sekulahlekele enye awu uyabo uva bese kulahleke wena into abayini ngemle lapho uyabona ke bafu lapho sohlala uphula wethu bala Joe hayi ngeke bafu ngekulunga manje le bafu bosomtshelile lo cherry lo cherry wakhabola wakhabo case kwendekani le story athi bavuka ukuthi mina ngumtshelile kunginyalo nje nyalo ngiswele ingcondo yami kahle sibala kakhulu angaye ngamtshela ukuthi madala ngisuke nento ukugcwala kwakhe nayilana kanti phela besakhuluma ngisuke nje ngathi nonto ukuthi abafana abekho angabe seke sengiyajika lokho sesihlangana nini bafunde kulahleke eBaraba ngiyalo ngilamajita ngivuka phela eBaraba sovuka ukuthiwa Baraba uvuka esibhedlela uvuka sekafika kusho kona nabafoko sendlisa achubeka vele mina iplan yami ukuthi vele sihambe sibatshele lekhabona because akusidi balahlekile labantu ude ngelikhambele lengcalelo bafu lokho Baraba nakuthula lahlekile besitshela ukuthi awubuya grade uya Baraba solimele lapha kanjani njani hayi no bafu kude lithuba lengcalelo hayi no vele asivele sijike wona abafusile kaSimelani nyalo emfa sisukumele nedule no bafusho kuona ngizokhuluma masibheke khona la Simelani kambe ngiyadlula manje wena bafu ngambona lo muntu angake sesimbone nyalo bafu lo mfana ngiyamkhumbula lo mfana baba ngoba labafana funa batholakale labafana ngeke laba into lento baba sonze kukhuzuma ekukonje bafana bagcina kabi ngafana nabanikazi